Faigo alikimanga alikuma mfuwili tu ameja tina shiri fuwa fomu fu bakari a tulusanga 20 afo ude anga de bala fu a collective PSP fu solandi de aini wantanga feti no aso eshide de be go akutu monde de be go na akutu ki fade be taki taiga folu kutaki de be go miti den lanti fu de be taki fiti kona wa fu be ye sod be sa chakon gi afolu ku fu de o gi sanje pasai ni sola faigo bala so tu winu fene en faigo ngawi faigo bala peti faigo ala den alikiwa fu radio ala ite vai takide ya isile da obe go akutu tu le tikwa we taigi de sama fu be luku fa obe sawo ko sama nga den de lanti fu fene wa winya nya model libidi jaw ya so taki oge pasa ni aini wini tumisi ende benchai wan réponse wan bete san ko giwi fu be sa libi mo bun maji ugo le tika baita kilida ukomoto mo akomoto anga sani yebika wafende wini na ataki di ugo le isu taki le tika wabeta ile sama kabata kapeti aso wafeti jolanga da tube sabi doziwa ugo di wafende sa obego suku da we continue afetete na pas so utaku continue no de dans ce milieu comme ça m'a pas pu poder da desi kabata ki au même barrage de na konde wabidi PSP utapu no de wefika wage pasa A4 utapu baka bikana objectif wana utapu de sama fuja mulibi mana fu meke akonde fu sata kuja inu wa peti ena na umaya so wande na population aksi fu datitu donc na wanga population de na DPS sama la ina DPS fi ni wa DPS go shi sama we kaisa maite bikamos mode mo afeti aso o safugiwi da we kaisa maita de DPS de we kaisa ma ukomiti una lagle tapu kude pe lagle nga selwe parti de udena vompita puku da udena abo kifu padok se fitu da the DPS de samade a population de n'etap de na pe ka babika feti ana PSP feti yo ita ka PSP be go nya biro de mana rifo lu kube ga nya biro de bikana sawanga fo lu de sama fu akonde ya betaki adati ube chaigo miti den de autorité na dati de autorité na piki na bon pasi da no da afo lu ku se betaki da de wani fu da ego na tafa baka fu de mamu piki go na se fuwi na feti jude mateta ki de autorité jawani kora ki no amo futaki ja chako ta ko ye pio kon efu du ko ngai de ta ki oketide we tapu sana ide fu sa ide we tapu service so tu wini wakati sama we wakati so tu ye pu suku we de sama di muteke de décision na di autorité du ube comité si de comité aga autorité pour ya faire d'action attaquer après fait en PCP de lycée na mandata sama bigi moy mada fu de sandu wa kishen fu en amandu den da amfama wana abia ateken da muteka teken na de mafuteken de giwi bika weta ya so toman ya kade ya so da inoman waka flaina konde ya kade ya so kade mitis koutu ingota pa bakado meeting ya kade ya masibia yosu ala de mo de kitakama okobo ko yosu fu kwaini do sa de nsanjo wani fu de mawo ko na de tapugiwi fu usalibi mo flaina akonde ya so na UPSP tentaki na population samyetaki ya so no de kemamtaki awoko de sanju chaigo micha prefede na umaya ski fiden na population ski fide sande bika u meke réunion discuter nga population na sade chaigo afeshi ade u chaigo na ape de na umaya abia feti anya tu ade sama va konde abia feti aso asedo ke we kaide ite taki u komiti una barrage no de duo de na ape duo de na de barrage de sa umaya wakti fudati de na futaki demander kwa wibaka anga tai de wanta pakse itaki desa mo ya musabisa de wantu funa desa nya de yaksira ko gijoshi what asani fi na sukufu de ya masabe fa uoko da fosi sukufu de da digitai u kabata kino asande na uoko okay ama welibea dos musabito okay no akifa ube famgweti akshi no ya sana esto sandwe wakati na asaya de mude tide na de futide uno de muda iko piki utaki okay we komiti ubaka fui luku de point baka et que famille taigi kade bopaldo fu de point akode pe ode aso tede kisha piki wan piki boida de fenetaki de na abi pe su potien oda de mukobo ape asande na no na sedise futaki tede kisha wan piki mande sapcha yango potina wan pesi wan dugo su pesi dati ja wasani
Demande waka start ya ikabo di dogi ya de takama ske demato uda imbo wansani fupu desko demande na start ya so maamudi ya waka ko nya masabisa iden kina nyede amade ka ko sutu iko puri di bina yana ekefa abia dosani na amonde di pasa de mambo wansan na sande tapu ali bata pano kataka de fly so taki isakonono ya so idwa ogi yagbu idwa ba fi igwe de mamma potuwa wo kuna sedetu dosa de bo ade sansande ou ani de mandai ko baka fu anga de man discuter na de tapu. Okay, ala si frake gota ki e ke fa ubigia so ometen ushkira ki asan ya uholi. Wa fu de brangle sandi wo aksetu na commissariat tumbe perete dati dia bon pum try again because ana akengi va commissariat nga de madide no de sco to dia yo belo na baka wa yulanga ko kampu chafa we lukui de man yo kuna nya commissariat anya tu na madide na yakaba enjabijo abi figi to etayaso ana madi kokoi wa de madi ko no i konfutu mundi muida ege baka utefu sa ko de ya ya go figi ki wan fa gwanga fesi matede aso takina ya so yeli bikaba musufu wanya ko de gwanga fesi to and the madeda na police de proximité demande ka kona nya fire ini tu demande na ifele bugwa nya fire ça descendre meke a demande a descendre wamfu demande kon na se ya tu ba de mapiku na se de tutaki de na ja tampu na facilité fu ya sande kon and na sandi aksim de baka konda ko pikin fege te joli ataki ometen afetiaso we asanya na bi ometo woli abeti asese yugo ne uzataka ode walanga sani there's no do jaini apc moment ya so na de move na de la population de na de barrage we na take demanda ko fu nga de discuter pour faire des résultats jouer suku ndu wabi fita ki ça y est puis da fosila ukuda u bosonge. Okay, mbala gatangi fia o paso abush ti de gomo gatangi pise fi da we kaide sama ito meke de kwawi bika fuja kwawi da feti fu ya o la shen en nagi ala u feti na population feti gen se fia do so asido usmo takia meke de boy de do tutama de taki de boy dia do mbum uma ya dia feside ukai we kai ma ofu kaida sama kwawi afeti fu na umagonga fesida we kai wete ukogia tanga en de pesi utaku dape sama jabi wansanyo fo batawata chaigo giden ay telefon kuku ye pasa pe stop gide ma kuku wadna ka kitija pe kaba fu fe chapeti do o bon chapito ya bio fo bangi chaigo igo tampa pe ifo meke de stakana PSP e fe chapeti ya mana fo lu ko fe chapeti aso na tangi fu. Okay, mara ga tangi ciao